Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza mwe mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye kuri tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 turagarutse muri studio nanone kuri inshuro aho bazaniye amakuru agezweho byumva kuri mikoro mugiye kubana ni Bosco mutaramu cyane. Iyi rero akaba ari Dijon Info, tukaba tugiye kureba amakuru agezwe cyangwa se ibigezweho kugeza kuri ubu ngubu mu makuru. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane aravuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika zongeye igitutu ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 kugira ngo zikomeze kuba zava mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Naho kandi amakuru ajyanye n'ubundi nuko kuva ko abarwanya ba FC 23 muri Kivu y'Amajyepfo arimeza neza yuko izi nyeshyamba zishobora kuba mu by'ukuri zitarafata umwanzuro wo kuva muri ibyo bice nubwo amaze iminsi hakwirakwizwa amakuru avuga yuko izi nyeshyamba zaba ziri gusubira inyuma. Ibi birashingira kuki? Birashingira ku mirwano yongeye kuba muri utu duce tumaze iminsi dutangazwa ko inyeshyamba zari zarahavuye. Iyo mirwano ikaba yagaragaje ko yahuje inyeshyamba ndetse n'uruhande rwa leta. Ni mu gihe turareba ibijyanye n'ikurwa ry'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado, aho bivuga ko iri kurwa ry'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado rishobora kutarenza uku kwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi nyine ku kwezi turimo izi ngabo zikibarizwa ku butaka bwa Cabo Delgado muri Mozambique. Turareba amakuru yamaze kuba yajya ahagaragara dukesha bimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane rutura. Turaza kuba tubigarukaho turebe ikishe inyuma ya misiyo y'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado ndetse n'umubumwe bw'Uburayi. Tukiri ku bijyanye n'Uburayi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba umuryango umwe bw'Uburayi kongera gushyira ibiganiro by'amahoro ndetse gushyira ibiganiro by'amahoro no kubahiriza amategeko mpuzamahanga no gufasha leta kongera kugenzura igihugu cyose. No kuvuga ngo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi gushyigikira ibikorwa by'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mu by'ukuri bakarushaho gufatanya n'iki gihugu. Ni mu gihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron arimo asaba ibiganiro byubakitse ku bwubahane hagati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame ndetse avuga ko mu by'ukuri anashidikanya ku kamaro k'ibihano mu gukemura ikibazo. Turabirebera hamwe nabyo. Ese Emmanuel Macron Perezida w'Ubufaransa yongeye kuvuga iki ku bijyanye n'ibihano ku Rwanda, ku bijyanye n'ibigano hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda no Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Uyu Perezida w'Ubufaransa arimo gutangaza iki? Ni nyuma y'uko byanavuzwe ko Ubufaransa bugiye gushyira arenga miliyari 20 z'amayero, 23 z'amayero mu bikorwa byo gutera inkunga umuryango Plutôt Africa mu bikorwa byo gutera inkunga Afurika. Rero urumva ko Ubufaransa bwongeye kugaruka cyane ku ruhando mpuzamahanga rw'ibihugu bya Afurika. Tugiye kuba twabigarukaho nabyo rero n'andi makuru agiye atandukanye ku bijyanye n'imirwano, dore ko hari imirwano yongeye kuba yavugwa by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Nabyo ni bimwe mu byo tuza kuba tugarukaho cyangwa se dukomozaho. Reka duhere ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado. Ejo hazaza ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu majyaruguru ya Mozambique. Biravuga ko hakiri kugaragara mu gihirahiro bitewe n'uko Kigali yatangiye gutangaza ko gukomeza ubutumwa bwayo mu ntara ya Cabo Delgado yugarijwe n'inyeshyamba bizaterwa no kubona inkunga ihoraho yo gukomeza ibyo bikorwa bya gisirikare. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aherutse kuburira ko ingabo z'u Rwanda zishobora gutaha guhera muri Gicurasi, no kuvuga muri ku kwezi kwa gatanu, igihe inkunga y'umuryango umwe bw'Uburayi European Union izaba irangiye. U Rwanda rurimo gushaka uburyo bwo kubona inkunga y'igihe kirekire yo gukomeza ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba muri Mozambique. Ni mu gihe umuryango umwe bw'Uburayi nawe watangaje yuko bitewe n'uko ingabo z'u Rwanda uzaba ziri kugira uruhare mu bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo bizatuma bahagarika inkunga na miliyoni 20 z'amayero yahabwaga ingabo z'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati si ukuvuga ko u Rwanda rushobora gukura ingabo zarwo muri Mozambique, ahubwo nuko u Rwanda ruzikurayo niba nta nkunga ihamye ibonetse yo gukomeza ibikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. No kuvuga ngo u Rwanda rutangaza yuko mu gihe inkunga zizaba zihagaze zaterwaga bene ibyo bikorwa, ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado zizahita zivayo. Mu mwaka wa 2024
umuryango umwe w'ibihugu by'uburayi wari wemeye gutanga miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika yo gufasha ingabo z'u Rwanda RDF ziri Mozambique. Amafaranga angana nayo yari yaratanze hafi imyaka 2 imbere yaho. Iyi nkunga yatanzwe binyuze muri gahunda yiswe European Peace Facility, yari igamije gufasha mu bikoresho by'abasirikare ndetse no mu bikorwa by'ubwikorezi nk'uko inama y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yagiye ibitangaza. Kugeza kuri ubu bamwe mu bayobozi batangarije ibitangazamakuru muri Werurwe ko umuryango umwe bw'uburayi utazongera gutanga inkunga igihe izaba irangiye muri Gicurasi. Mu butumwa butandukanye ku mbuga nkoranyambaga, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yavuze ko amafaranga akoreshwa mu kohereza abasirikare n'abapolisi muri Mozambique aruta inshuro nibura 10 miliyoni 23 z'amadolari zitangwa n'umuryango umwe bw'uburayi. Nubwo hari impaka ku mibare yatangajwe, Macron yashimangiye ko gukomeza ubutumwa bizaterwa no kubona inkunga ihagije kandi ihoraho. Bivuze ngo muri uku kwezi kwa Gicurasi iyi nkunga iramutse ihagaritswe, ntihagire ikindi gihugu cyangwa se undi muryango ugira uruhare mu gutanga inkunga no gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado, izo misiyo zizahagarara. Yagize ati niba ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda busanga akazi kari gukorwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Cabo Delgado kadahabwa agaciro, bwaba bufite impamvu zumvikana zo gusaba guverinoma guhagarika ubufatanye bwo kurwanya iterabwoba no gukuraho ingabo zayo. Umutwe w'inyeshyamba uzwi nka Islamic State Mozambique umaze imyaka uteza umutekano muke mu ntara ya Cabo Delgado. Uyu mutwe uri mu majyaruguru ya Mozambique ndetse abarwanyi batsinze ingabo za Mozambique mu duce twinshi, bafata ahantu h'ingenzi nka Masimboa da Praia ndetse banagaba ibitero mu mujyi wa Palma uri ku nkombe z'inyanja. Kuva izi nyeshyamba zatangira ibikorwa byazo mu 2017, abantu bagera ku bihumbi 3,500 bamaze kwicwa, naho miliyoni 1,300,000 barahunga, nk'uko imibare y'ikigo Armed Conflict Location and Event Data hamwe n'umuryango w'abibumbye bagaragaza nyine iyo mibare y'ingaruka ibi bikorwa by'izi nyeshyamba bikomeje kugira. Nyuma y'uko guverinoma ya Mozambique isabye ubufasha mpuzamahanga, u Rwanda nibwo rwohereje abasirikare n'abapolisi bagera ku 1000 mu 2021 bahise bigarura Masimboa da Praia ndetse banacungira umutekano utundi duce twinshi. Nyuma y'imyaka hafi 5 izi nyeshyamba ziracyakomeje ibikorwa byazo by'ubwicanyi, naho umubare w'ingabo z'u Rwanda warazamutse aho wageze ku basirikare barenga 4,000. Borges Nahimire, impuguke mu by'umutekano muri Mozambique akaba n'umushakashatsi mu kigo Institute for Security Studies cyo muri Afurika y'Epfo, yavuze ko ikibazo kidashobora gukemurwa n'ingufu za gisirikare gusa, aho yatangarije Deutsche Welle mu nkuru yasohotse ku wa 16 Mata ati iyi ntambara igaragaza ko uburyo bushingiye cyane ku kurinda ibikorwa remezo hakoreshejwe ingufu za gisirikare bufite aho bugarukira. Intandaro y'urugomo nk'ubukene, ihezwa n'ibura ry'amahirwe ntibirakemuka. Ingabo z'u Rwanda zifatwa nk'izifite imyitozo ihagije kandi zikora neza, ndetse ziri gufasha Mozambique kubona igihe cyo kubaka ubushobozi bw'ingabo zayo. Amasezerano hagati y'u Rwanda na Mozambique mu 2025 yerekeye imikorere y'ingabo ziri muri Mozambique yagaragaje gahunda yo kugenda ihererekanya inshingano z'umutekano ku ngabo za Mozambique. Mu 2024 u Rwanda rwongereye umubare w'ingabo zarwo kugira ngo rwuzuze icyuho cyasizwe n'umutwe wa SADC wari woherejwe muri Mozambique kuva muri Nyakanga 2021, ariko uzagura n'ibibazo by'imari n'ibindi bibazo bya politiki. Mushakashatsi mu bya geopolitiki Kaitan Lebe yanditse mu isesengura ryasohotse ku itariki 14 Mata ku rubuga The Conversation ko Mozambique ishobora kongera gutumira SADC mu butumwa bwa gisirikare bw'akarere, ariko bikaba byakongera guhura n'ibibazo nk'ibyabanje. Ikigo cy'ubushakashatsi cya Shafi Center cyo mu Misiri cyo cyavuze ko icyemezo cya European Union cyo guhagarika inkunga gitera impungenge zikomeye kwa hazaza h'umutekano muri Cabo Delgado. Cyagize kiti nubwo ingabo zishyigikiwe na EAU zagize uruhare mu kugabanya
ubukana bw'imitwe yitwaje intwaro. Kugabanya ubu bufasha bishobora gutuma habaho icyuho mu mutekano cyabyazwa umusaruro n'imitwe ifitanye isano na ICC kugira ngo yongere kwisuganya no kwagura ibikorwa byayo. Iki kigo cyongeye ko hakiri ikibazo cyo kumenya niba guhagarika inkunga y'Uburayi by'umutekano muri aka karere cyangwa gutangira icyiciro gishya cy'umutekano muke ushobora kumara igihe kirekire. Nubwo amajyaruguru ya Mozambique n'akarere bihana imbibi nayo bikiri mu bibazo by'umutekano, Nahimire n'abandi basesenguzi bavuga ko iterabwoba ry'uko u Rwanda rwakura ingabo zarwo muri Mozambique rishobora kuba ari uburyo bwo gushyira igitutu mu mishyikirano aho kuba icyemezo cya burundu. Yagize ati ibishoboka cyane ni uko ingabo z'u Rwanda zizaguma muri Mozambique mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tukiri ku bijyanye mu by'ukuri nanone n'amakuru ajyanye n'u Rwanda none n'ubutumwa bwabo, mu by'ukuri barasabwa ko bahagarika, barasaba ko iyo nkunga itahagarikwa kuko bavuga ko mu by'ukuri iyo nkunga niramuka ihagaritswe ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda nabyo bizaba mu by'ukuri birimo kugenda bigana ku musozo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye umuryango umwe w'Uburayi kongera gushyigikira ibiganiro by'amahoro mu rwego rwo kubahiriza amategeko mpuzamahanga no gufasha leta kongera kugenzura igihugu cyose. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarariwe na Minisitiri wa Leta ushinzwe ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Guillaume Ngefa yifatanyije n'abambasaderi b'ibihugu bigize umuryango umwe w'Uburayi European Union bakora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwizihiza umunsi w'Uburayi wa 2026 uba buri tariki ya 9 Gicurasi. Uyu munsi wizihizwa nk'isabukuru y'itangazo rya Schuman yabaye intangiriro y'umuryango umwe bw'Uburayi rigamije kubaka amahoro binyuze mu bufatanye mu by'ubukungu. Ni umunsi urangwa no kuzirikana ubumwe bw'abanyaburayi, demokarasi n'amahoro. Hakaba ibikorwa bitandukanye birimo ibiganiro n'imitsi yo gusura ibikorwa bya European Union hirya no hino mu bihugu biyigize. Umuhango wabaye kuwa gatandatu tariki 9 Gicurasi 2026 wabereye mu rugo rwa ambasaderi wa European Union Kinshasa. Guillaume Ngefa yasabye umuryango umwe bw'Uburayi kongera imbaraga mu gushyigikira inzira z'amahoro, gukaza ijisho ku ihonyorwa ry'amategeko mpuzamahanga no gushyigikira ibikorwa bigamije gusubiza ububasha bwa leta ku butaka bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu bugenzurwa n'umutwe wa FCM23 uvuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero irasaba umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi gukoresha ibikoresho byose bishoboka mu gushyigikira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kubona amahoro. Aragira ati mu myaka myinshi isize igihugu cyacu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, cyane cyane mu burasirazuba aho imitwe yitwaje intwaro akenshi ifashwa n'amahanga ikomeje guhungabanya ubusugire bw'igihugu, ubutaka bwacyo n'umutekano w'abaturage. Muri urwo rwego umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntushobora gutandukanywa n'uw'akarere k'ibiyaga bigari kuko ari ingenzi ku mahoro n'umutekano mpuzamahanga. Arashimangira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyigikira amahame y'ingenzi agenga amategeko mpuzamahanga, harimo kubaha ubusugire bw'ibihugu, kutavogera ubutaka bwabyo ndetse no kutivanga mu bibazo by'imbere mu bindi bihugu. Guillaume Ngefa yashimye uruhare rwa European Union nk'umufatanyabikorwa ukomeye ushyigikira ubufatanye mpuzamahanga, kubahiriza amategeko mpuzamahanga no gukumira amakimbirane, ariko anasaba ko iyo nkunga yakomeza kugaragara mu buryo bufatika kandi buhoraho mu karere k'ibiyaga bigari. Aragira ati turifuza ko iyi nkunga yagaragara binyuze mu kongera gushyigikira inzira z'amahoro zo mu karere no ku rwego mpuzamahanga, gukaza umurego mu guhangana n'abica amategeko mpuzamahanga no gushyigikira ibikorwa byo gusubiza leta ya Kongo ubasha ku gihugu cyose. Yaravuze ko ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na European Union budakwiye kugarukira gusa ku bikorwa bimwe na bimwe byihariye, ahubwo ko bukwiye kuba inkingi y'ituze, umutekano n'iterambere rirambye. Guillaume Ngefa yibukije ko hashize imyaka 76 Robert Schuman atangije igitekerezo cyo kubaka amahoro ashingiye ku bufatanye nyabwo hagati y'ibihugu, avuga ko icyo gitekerezo gifite agaciro cyane muri iki gihe isi ihanganye n'intambara, amakimbirane n'ihindagurika ry'ububasha hagati y'ibihugu. Avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo gahunda ifite akamaro gakomeye cyane cyane mu gihe Perezida Felix Tshisekedi akomeje gushyira imbere igihugu gifite ubusugire busesuye, amahoro n'uruhare rukomeye mu mutekano w'akarere no mu bufatanye mpuzamahanga. Yanashimye ibikorwa bya guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Justin Suminwa Turuka
mu gukomeza kubaka igihugu kigendera ku mategeko no gushimangira ububasha bwa leta. Ati umwuka w'itangazo rya S-Human utwigisha ko amahoro atabaho ubwayo, yubakwa, akarindwa kandi agaharanirwa. Kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo ni ibintu bya buri munsi bisaba ubufatanye bwa bose, inshingano zisangiwe n'umuhate udasubirwaho wo kubahiriza amategeko, ubusugire bw'ibihugu n'agaciro ka muntu. Akomeza avuga ko yizeye ko ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na European Union buzakomeza gukomera hagamije amahoro, umutekano n'iterambere rirambye kandi ririmo uburinganire. Nubwo hari intambwe zimaze gutangazwa mu biganiro bya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali ndetse n'ibizado hagati ya guverinoma ya Kongo na AFC/M23 birimo amasezerano yasinywe mu Montreal mu Busuwisi, umutekano ku butaka ukomeje kuba mubi, haracyari intambara ndetse n'imbande zihanganye zirakomeza gushinya kutubahiriza ibyo ziyemeje. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangira kugira uruhare rukomeye mu gukemura ikibazo hagati ya Kinshasa na Kigali hamwe n'uruhare rwa Qatar mu mishyikirano hagati ya guverinoma ya Kongo na AFC/M23, bamwe mu basesenguzi bavuga ko umuryango umwe bw'Uburayi watangiye kugabanya uruhare rwabo mu bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Nyamara mu mwaka ushize, nyuma y'uko AFC/M23 ifashe imijyi ya Goma na Bukavu, EAU yari yagize uruhare rukomeye mu gushyira igitutu kuri Kigali no kuri uwo mutwe kugira ngo ikibazo gikemuke. Muri urwo rwego European Union yafatiye ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda kuwa mbere tariki 17 Werurwe no 25 gusa. Kuva icyo gihe bamwe bavuga ko European Union isa niri kureba gusa ibibera muri aka karere, mu gihe benshi mu bakurikirana ibibazo by'umutekano bavuga ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gisaba igitutu gikomeye kandi gihuriweho n'amahanga kugira ngo impande zose zisubahirize ibyo ziyemeje. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone tukigaruka kuri ibi, Emmanuel Macron arasaba ibiganiro byubakitse ku bw'amahame hagati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame ndetse anagaragaza gushidikanya ku kamaro kw'ibihano. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko ababajwe nuko amahoro yuzuye ataragaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo mu Kuboza gushize Kinshasa na Kigali byari byagiranye amasezerano abifashijwemo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, mu kiganiro yahaye France 24 RFI TV5 Monde nyuma yo gusoza inama ya Forward Africa yabereye i Nairobi muri Kenya, Emmanuel Macron yavuze ko ashidikanya ku bihano Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda byonyine bishobora gutuma Kigali yemera gukorana n'abandi mu buryo bwubaka amahoro. Ahubwo yashimangiye ko hakenewe ituze n'ibiganiro byubakiye ku bwubahane hagati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame. Agira ati hari amasezerano y'amahoro yasinywe mu mezi make ashize, ariko niba tuvugisha ukuri amahoro yuzuye ntaragerwaho, tugomba kwitonda twese hamwe. Kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragize uruhare muri ibi ni byiza, ariko njye nemera ko dukwiye gusubira ku mahame y'ibanze, kugabanya umwuka mubi no kongera guhuza abayobozi ku meza y'ibiganiro bafatanyije n'abahuza bose. Ntekereza kandi ko niba buri wese yihutiye gushyira u Rwanda mu kato kubera ko Abanyamerika babikoze, amahirwe yo kurwumvisha gukorana n'abandi mu buryo bwiza azaba make. Macron yongeye kugaragaza ko yizeye ko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byakwagurirwa no kuri Uganda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere, ari bwo buryo bushobora bwo gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Aho yavuze ko ibyo byafasha gusobanukirwa neza imiterere y'imitwe iri mu ntambara ndetse n'ikibazo cy'inyungu z'ubukungu zikomeje gukururwa n'akarere k'uburasirazuba bwa Kongo. Agira ati nicyo nemera kandi nicyo Ubufaransa buzakomeza gukora, guteza imbere ibiganiro byubakiye ku bwubahane hagati ya Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi no kongera guhuza abahuza bose ku meza y'ibiganiro. Nababwiye kandi intego mbona ko arizo zikwiye kandi Ubufaransa bugakomeza gukurikiza. Muri Werurwe uyu mwaka, ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe kugenzura imitungo bafatiye ibihano OFAC byashyize ku rutonde rw'abantu n'ibigo bifashwa ibihano bamwe mu bayobozi bakuru barimo Stanislas Gashugi, Rukika Rusesi, Mubaraka Muganga uzwi nka MK Mubaraka na Vincent Nyakaronde. Ibyo biganiro byafatiye kandi ingabo z'u Rwanda muri rusange, bivuze ko imitungo yabo n'ibintu by'agaciro kabo byafatiriwe rero. Hanyuma mu yandi makuru, kugeza kuri ngo Amerika nubwo iherutse gushyira igitutu ku ngabo z'u Rwanda mu rwego rwo gukemura ibibazo burasirazuba bwa Kongo, ikomeje n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byo guca intege izo nyeshyamba. Inyeshyamba za AFC/M23 zasabwe kuva mu bice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'igitutu cya Amerika. Umutwe witwaje intwaro AFC/M23
wavuye mu birindiro byinshi by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byatangajwe kuwa mbere n'ingabo za Kongo ndetse n'umwe mu bayobozi b'uyu mutwe. Iyi niyo mpinduka ya mbere ikomeye ibaye ku rugamba nyuma y'amezi menshi nk'uko umuvugizi w'ingabo za Kongo abitangaza. Uku gusubira inyuma kwa M23 kwatewe n'igitutu cya gisirikare cyashyizweho n'ingabo za leta ya Kongo hamwe n'igitutu cya diplomasi cyaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibibaye nyuma y'igihe kinini nta mpinduka zikomeye. Amakuru ava mu mpande zombi avuga ko abarwanyi ba M23 bavuye mu gace ka Kabunambo karimo ibirometero 35 mu majyaruguru ya Uvira berekeza Ruvungi, ari nko mu birometero 30 uvuye aho werekeza ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Bukavu ni naho bari bafite ibirindo mbere yo kugaba ibitero byabo berekeza Uvira nk'uko aya makuru arushaho kugenda abitugaragariza.